Evo, dobra večer, dobro jutro svima, kako, kome, kada već gledate ovaj video, dobrodošli u novi podcast Nogometnih vijesti. Danas smo ovdje Mio i ja, a povod je naravno utakmica Dinama i Rijeke, finale kupa na Opus Areni, koja je završila pobjedom Dinama 2:0, iz tog razloga ćemo danas Mio i ja biti dobro raspoloženi, pokušat ćemo što prije to završiti zbog nekih tehničkih poteškoća kod nekih od nas. Evo Mio, ti si bio na utakmici, ne znam uopće od kud krenu, da li od same utakmice, da li od atmosfere koju vjerujem da dole, bio si na terenu, fotografirao, doživio si onako kako su igrači doživjeli, možda još zapravo i bolje jer nisi imao fokus da moraš nešto raditi, znači ajde reci nam prvo dojam atmosfere. Ma bilo je stvarno fenomenalno. Volio bih da sam nekad imao priliku igrati u takvoj atmosferi, jer brutalno je, stvarno je drugačije nego puno puta sam bio na Opusu, ali gore, prvi put sam bio dolje na terenu i stvarno je fantastično. Neusporedivo s Maksimirom, koliko god je lijepo tamo i čuje se s navijanja, ali ovdje je potpuno druga priča. Jedva čekam Kranjčevićevu, baš sam na presici i pitao Kovu je li on jedva čeka, rekao je da. Što se tiče same utakmice, moram biti iskren da ja nisam pretjerano. Prvo polovreme je bilo loše, koliko sam ja uspio shvatiti, Dinamo je pogodio 2 stative, ali nije tu bilo baš nekakve velike igre. A u drugom polovremenu nakon gola, znači to je bilo onda je se cijeli stadion, Armada je bila isto top, znači svaka im čast, bilo ih je puno manje, ali onako bili su svi 90 minuta raspjevani, dobro raspoloženi, tamo te bakljade. Topovski udar sam prvi put na terenu onako doživio izbliza, bio sam na 15 metara od njega, svi zaštitari su pobjegli, 2 vatrogasca su jedna trčala unutra skuplja te baklje, jedini sam ja ostao sjediti gdje sam i sjedio, nije da sam nešto hrabar, ali jednostavno nije me baš nešto dirnilo, možda malo ima i do vojne nekakve karijere, pa nisam baš nešto da trzam, ali znači svi su se razbježali ispod, iz tribine nikog nije bilo, dok nisu specijalci došli s onim svojim oklopima. Uglavnom bilo je top, naravno da pobjeda ti popravi dojam, ali čak da je bilo obratno, rekao bi da je bilo stvarno atmosfera vrhunska. Ono što smo očekivali, znači ogromna većina navijača Dinama, istok, zapad, sve apsolutno, znači pune tribine navijača Dinama, odnosno sjever, ja te brkam strane, sjever je, znači popunili su navijači Rijeke, mada ne do kraja, ali s obzirom na radni dan i na to kad se igra kup, što je opet posebna priča, mogli bi snimiti podcast o tome samo, zašto se igra radnim danom finale kupa. Znači njima stvarno treba doći iz Rijeke do Osijeka radni dan i večera se putovati. Da, svaka čast. Bojsi su znači napunili, meni je žao što ja to moram reći, ali tako je, malo su pokazali kohorti kako se puni ta tribina i kako izgleda domaćinsko navijanje na Opus Areni. Meni je žao, evo na Gradskom vrtu kohorta je bila brutalna, a ovdje su na Opus Areni to nikad nije bilo baš kako treba. Znači kompletan ta tribina, još tamo na istoku jedan cijeli sektor su bili baš Bojsi i ipak malo mirniji nego na ovoj baš navijačkoj tribini, ali isto onako cijelu utakmicu prestajali, navijali i sad ovo ostalo je bila ova kazališna publika koja je se u drugom poluvremenu nakon gola onako aktivirala i to je bilo stvarno top. Nakon, sad sam kod sebe na Facebooku objavio malo prije video od 16-17 minuta slavlja navijača, pjesme s igračima, nakon onako pune duše, svi koji navijaju za Dinamo su otišli sa stadiona, siguran sam, sretni, zadovoljni. Kažem, koliko god volio Maksimir i koliko onako
ružan, meni bio najljepši stadion i najdraži na svijetu. Nakon ovoga stvarno ne mogu dočekati tu Kranjčevićevu, to je nekakav osjećaj koji me najjače drži nakon današnje utakmice. Ja se slažem, par puta sam friendu napisao da jedva čekam Kranjčevićevu, jer to navijanje, ti realno, to koliko će nam Kranjčevićeva donositi bodove sama po sebi zbog te atmosfere u tim nekim presudnim utakmicama je nešto nevjerojatno. Atmosfera i sa TV-a, znači, odnosno s mobitela, jer sam gledao na mobitelu i usput pisao, atmosfera top. Armada se dobro čula, mogu to isto istaknuti, htio bih odati im počast, odnosno skinuti kapu, jer svi su oni došli iz Rijeke, budimo realni, ili tamo sa zapada Hrvatske, manji dio iz drugih dijelova i trebalo je doći usred tjedna, tako da svaka čast što se toga tiče, a ovo se ostalo očekivalo za Dinamo, odnosno da će ostatak stadiona biti Dinamovci i čulo se i baš dominacija teška. Ne znam otkud je onaj majstor sa istoka doletio ili otkud je to bilo. Nisam ga skužio, sam ga tek kad je bio tamo na 20 metara od mene, negdje, mislim da je iz tog sektora što nije navijački, nego što sam spomenuo gdje su bili, ajmo reći, bojsi, ali ne ta nekakva, te glavne navijače, nego ovdje sa strane, tu negdje iz Ćoška Istrik, što ne znam šta ima na majici, fotko jesam iz daleka, ali nisam uspio vidjeti. Ali uglavnom frajer je kad su ga ovi zaštitari, i zaštitari su to ležerno odradili, došli su do njega, izišli zajedno tamo sa strane, onda su tamo iz Armade njih 4-5 su nešto dovikivali, bacali, mislim vjerojatno su svi dovikivali, onako baš malo da su se žešće i ništa, oni mrtvo hladno su ga odveli ovdje pod tribinu. On je sve petice podijelio kao Luka Stojković kad je zabio gol, tako je on išao, pozdravljao se s navijačima, onako ležerno je to izgledalo, nimalo dramatično, onako zanimljiva scena i potralo je, on je mogao tam stajati valjda na terenu 5 minuta, ne bi ovi trkšali ga nešto posebno. Kad mu stigne račun po doma, onda ćemo vidjeti. Dobro, to je druga pjesma, u ovom trenutku je ispao onako sve cool dosta. Onda nakon toga su uveli zaštitare okolo, jel više nisu riskirali. Pokušao je i neki čovjek vrlo nadobudno ga oduzeti redarima, nisi vidio vjerojatno to, postoji snimka. Nisam. Doletio je tamo sa zapada, ja mislim, i pokušao ga je oteti, odnosno vratiti na tribinu, ali onda su ga malo policajci opomenuli. Da, tako da, što se tiče atmosfere, odlično, baš spektakl, ono što treba hrvatskom nogometu. Ok, bilo je tijekom dana nekih stvari o kojima se pričalo, ti spriječeni sukobi i to, ali evo ovo na stadionu, baš nešto što treba hrvatskom nogometu i hvala Bogu da se vratilo to na jednu utakmicu, da je prošlo bez nekih... Samo da te još sam prekinem što se tog dijela tiče, znači organizacija bila top. Zasebno su došli jedni i drugi, ok, sve je bilo puno Dinamovih navijača, kafići oko stadiona, to sve, ali oni su tu naravno logično shvatili da je puno manje navijača Rijeke i njih su doveli na njihovu tribinu bez ikakvih problema. Jedni i drugi su sa svojih strana stadiona pili, družili se, pjevali prije utakmice. Odlazak je bio isto ekspresan, znači kako je krenula ova procedura dodjele tih pehara medalja, tako su Armada ispraznjala svoju tribinu, s drugih niko nije ni pomišljao otići u to vrijeme, jel? I oni su otišli, nikakve veze s nikim nisu imali i onda kad je završilo ovo sve, pomalo se ispraznio istok i zapad, sjever je, to jest naopako je jug, je ostao naravno pun i dotle je Armada otišla, ovi su onda kasnije mogli bezbrižno, nisu uopće dugo ostajali. Bilo je problema pri dolasku, to treba istaknuti, došli su u 20. minuti, dosta njih. Da, dosta njih je zakasnilo. Greška bila policije ili njih samih, ne znam, ali šteta da nisu
ili od prve minute. To je možda neki propust taj organizacijski, ali stvarno je jako teško organizirati dolazak dviju navijačkih skupina koje dolaze iz istog pravca, tako da, eto. To je to što se tiče atmosfere, tribina i to, idemo se prebaciti na ono bitnije, dvostruka kruna. Dinamo dominantno, ok, rekao si i sam, prvo poluvrijeme, vidjelo se da je Dinamo tu kvalitetni i da želi tu pobjedu, ali tek u drugom je tam te majstorije Stojkovića, već on u prvom zapravo pogodio Gredu ili dva put, sad se ne mogu sjetiti. Ne, Hobža je drugo. Da, dvije stative i onda ona golčina gdje realno Zlomislić ima svoje prste i gdje je trebao sigurno bolje reagirati. Isprva mi se činilo da je promijenilo smjer od nekog igrača, ali mislim da nije i mislim da je tu Zlomislić stvarno trebao bolje reagirati. Mislim, ok, Zlomislić je van toga odigrao dobro, branio dobro, pisao je i one obranu Belji, još nekoliko, da, tako da, ajde, ne može se Rijeka vaditi na to, odnosno navijači, mislim da je čovjek danas odradio van toga dobro svoj posao. Drugi gol, majstorija Belje, odnosno ona banana Gode, to je nešto što viđamo dosta često, to Godino ubacivanje u 16-terac, ovaj put se Beljo našao kod lopte. Oterasio se Radeljića kao da ima 20 kila manje od njega i lijepo dodu za Stojkovića koji je imao lagan zadatak za 2-0. Rijeka je onda krenula nešto igrat, zaprijetili su, ajmo reći, neke polu šanse, ne bih rekao da su to bile neke pretjerane šanse, van one Grede, ne znam ko je pucao, sad se ne mogu sjetiti. Ne znam, ja nisam dao onako s terena, vidio jesam, ali ne znam. Da, uglavnom imali su to i onda su imali neke dolaske u tu zadnju trećinu gdje nisu bili dovoljno konkretni i Dinamo je onda imao nekoliko isto prilika gdje tipa ona Zajceva gdje trebaju samo šutirati, ali malo se išao zafrkavat. I nakon toga hođi na malo sebičnost ili jednostavno ušlo im je svima u glave što je rekao i Stojković na kraju, da su samo čekali taj kraj i to sigurno neće nitko zamjeriti. Po mene Rijeka odigrala je dosta slabo danas, nisam oduševljen s njihovom izvedbom. Mislim da je Dinamo opet odradio onoliko koliko je morao, da je trebalo više, odradio bi još više. Jednostavno, razina iznad svih, najbolja definitivna utakmica Dinama u tim međusobnim dvobojima protiv Rijeke ove sezone i drago mi je da je to bilo baš danas, da je kup uzet na taj neki dominantan način, da bez repova ikakvih i da se može reći da je potpuno zasluženo. Da, ne znam šta je Sanchez izjavio o suđenjem, bilo ok. Nije se ništa o suđenju, nije. Pošto se uvijek žali na suđenje, pa... Imam neki osjećaj da oni Kovačević imaju neki mali bif, nešto je bilo pitanje, pa je nešto Sanchez rekao da se nada da će Dinamo bolje sljedeće sezone igrati u Europi, da će bolje rezultate, ali mislim priča je on lijepo o Dinamo i o tome što je Kovačević napravio u HNL-u, ali malo kao da je dao prc što se tiče te Europe i spomenuo je svoje utakmice te u Europi, ali dobro, nebitno, sad to ne treba, to sad prvi plan stavljati. Kovačević je opet u tim izjavi se opet dotaknuo malo tih komentara, rekao je da je netko da je netko izjavio da Dinamo igra predvidljivo, pa mu je to zasmetalo. Često se vraća na te komentare.
ne znam, to, mislim, realno daje samo slave, boli te briga za to kogod to i komentira, realno nema doticaj sa stvarnošću, sa realnošću, jer ovo što Dinamo igra tijekom proljeća. Htio sam zapravo ovaj podcast krenuti sa pljeskom za Kovačevića, tako da evo da plješćem, jer ja sam bio među onima koji su tijekom onog turbulentnog razdoblja nisam zazivao otkaz, ali sam bio uvjeren da će ga dobiti. Mislio sam da on ne može napraviti ovo što je napravio. Mislio sam da je to po njegovom govoru tijela, po svemu, ali čovjeku treba odati maksimalno priznanje, maksimalno poštovanje za ovo što je napravio tijekom ovih, ja mislim tijekom cijele sezone, da se ne lažemo, ali pogotovo tijekom ovog proljeća napravio je mašinu koja je izdominirala sve. U Europi je pokazao da je naučio na nekim greškama u onoj uzvratnoj utakmici protiv Genka i nadam se da ćemo tijekom ljeta i tijekom jeseni gledati u Europi ovakav sličan Dinamo, jer kvalitete sigurno neće nedostajati. Vidimo da Dinamo može igrati sa velikim žarom, odnosno sa samopouzdanjem, i sam se to treba preliti na Europu i očekujem da će se upravo to i napraviti i onda mu se stvarno neće moći apsolutno ništa zamjerati, a kažem, što se tiče ovog, maksimalan respekt. Čovjek je napravio posao koji je stvarno nevjerojatan. Evo, znam, ti si njegov veliki fan bio, odnosno ti si ga podržavao od prvog dana i na tom i tebi treba čestitati, jer nisi se dao na te, nisi bio bio kao svi, da, nisi bio, ne povodljiv, nego jednostavno imao si svoje mišljenje u tome i držao si se toga da treba vremena, da mu treba vremena da posloži jednu takvu novu ekipu, i to je istina, bio si strpljiv za razliku od nas dosta, a oni koji su ga vrijeđali zbog nekih drugih stvari, oni neka se zapitaju sljedeći put kad dođe neki poraz, jel će to opet uslijediti takva neka vređaona i takve stvari, ali da se sad ne zadržavamo toliko na tome, idemo malo po igračima, ne znam koliko se... Ja bi se još tam malo zadržao, mislim sam to za kraj ostaviti, ali evo, ovaj tvoj pljesak, preduhitrili su te kolege na presici, znači kad je Mario ušao na presicu, dobio veliki pljesak. Ja sam se osjećao kao da i sam malo onako imam komadić tog pljeska da ide meni bez imalo lažne skromnosti, a malo sam mi gledao oko sebe, pa bilo je tu dosta kiselih lica i onako tapšanja zato što su svi drugi krenuli. Bilo mi je drago vidjeti neke kolege da im je muka, navodno Dinamovci veliki, navodno onako, ali očito se ne vesele Dinamovim uspjesima koliko nekim drugim stvarima, ali neću sad ulaziti daleko u to, nego samo moram reći to da mi je bilo jako drago. I još prije nego što krenemo na ovaj pojedinačni dio, moram reći da sam prije ulaska u taj press room sreo zvonu Bobana i onako 30 sekundi sam uspio ga uhvatiti, čestitat mu na titul i rekao sam da nemojte sad stati, kaže on, tek smo krenuli. Tako da, evo, malo bi moglo biti zastrašujuće za konkurenciju u sljedećoj sezoni što se tiče HNL-a i kupa. Još jedna stvar što se tiče atmosfere sam zaboravio, ne znam je li izišlo već, nisam ništa ni čitao ni gledao, poruka na kraju Armade, i Armada je bila na Maksimiru. O čemu je riječ, jer vidio sam i ufotkao sam, imali su nekakav isječak iz novina, stari očito, gdje je ta ista poruka, nešto Armada je bila... To je za 13.5.90. da su prvi uletjeli na teren kod Nereda. Aha. Na to su se referirali. Nisam znao o čemu je riječ, ali vjerojatno ću vidjeti na fotkama baš detalje što piše u tom tekstu, ali nije mi bilo jasno šta poruka znači u 13. Pozitivno je toj noti nekoj, htjeli su sebi odati počast da su bili...
Tako Svaka da, čast. Možemo da se onda tebe na ne igrače. isključi, da ti se ne isključi mobitel da prođemo. Imam još 5% baterije, sad vidjet ćemo dok ćemo izgurati. Ako nestanem, pozdrav svima unaprijed. Ali dobro, potrajat će 5%. Možeš, pucaj. Ajmo po nekom redu. Livaković nije imao previše posla. Pisao ja mislim točno jednu obranu danas i to nije bila nikakva spektakularna. Možda se varam, ali ja ne pamtim da je bila neka prilika. Bila je ta Greda, mislim da kod nje nije reagirao, tako da evo, Livaković kao i dosta utakmica ove Bez sezone. ocjene, da. Bez ocjene, da. Goda, klasičan Goda ove sezone, znači dao je 100%, dao je sebe 100%, dao je tu pred asistenciju za Belju, čovjek koji jedna od ljepših priča prošloga ljeta, rijetko tko je očekivao da će napraviti ovo što je napravio tijekom ove sezone i svaka mu čast na tome. I kod njega puno znači nakon svake utakmice, nakon svake velike pobjede, on je taj koji diže atmosferu, koji skače, koji ide od igrača do igrača, baš se vidi da je pravi dinamovac i to je uvijek lijepo vidjeti. Što se tiče stoperskog para, obojica su odradili top utakmicu, isto nemam šta previše, ali baš oni su sa ocjenom i Dominguez je danas pokazao isto da ja ga ne bi puštao za neke smiješne iznose tipa 10 milijuna eura. Mislim da je to za njega premalo, da ga treba ostaviti barem onda još jednu sezonu, da do kraja ispuni potencijal, pogotovo uz igranje potencijalno u Ligi prvaka. Danas je imao ono čišćenje fruka, gdje je bilo malo riskantno, to izgledalo je to malo onako, ali odradio je to dobro. McKenna, ti si ga već nekoliko puta sa terena i na Rujevici si ga gledao isto. Evo, daj neki o njemu kratak. Prvo, znači opet se vraćam malo na tribine, bio je frajer nekakav u kiltu škotskom. Tako da imao je svoje navijače privatne. Bilo je i Slovenaca dosta. Čovjek je jednostavno zvijer. S obzirom da sam oba poluvremena bio na strani gdje je Dinamo napadao, u jednom trenutku u prvom poluvremenu imao trku sa Advogđajijem. Mislio sam da će mu pobjeći, kak je još uzeo, smirio i odigrao uz liniju dugu loptu. Jednostavno čovjek je ne možeš reći najbolji igrač Dinama, ali je baš nositelj igre i Dinamo njega jednostavno ne smije prodati, jer u nikakvom slučaju ne može kupiti igrača koji će biti na toj razini, jer ovo je jackpot Bobanov. To je, pa i ti na njemu nećeš zaraditi 10 milijuna. Nećeš zaraditi neke novce sa kojim možeš nadomjestiti ga, tako da možeš dobiti ponudu od 5 do 6 milijuna, ali jel ti to stvarno vrijedi? Ne, ja ga ne bi ja ga ne bi, jednostavno, on ne može dobiti dovoljnu ponudu, ja ga ne bi za 10 dao, nema šanse, jer ti takvog igrača ne možeš kupiti, Dinamo ti ga ne može priuštiti. Čuvaj ga, gledaj nekako mu produžiti ugovor još na godinu, dvije i ne daj ga. S obzirom da mi se smanjuje na 3, idemo malo ubrzati pregled. Valinčić mi je bio na razini prošle utakmice, znači dobar, diže se, ne toliko prema naprijed, ali prema nazad je ja barem ne pamtim nešto da je prošlo, da nije bilo kako treba. Ima malo problema, imao je Devetak, mu je radio malo probleme. Par situacija je bilo gdje je procurilo, mislim, nećemo sad previše ulaziti u to, ali nije bila savršena kao možda ovog trojica. Ja tamo s terena nisam vidio. Vezna linija, Mišić, nećemo o njemu pričati, nemamo šta pričati o Mišiću. Ma da, svaki put isto pričam. Bog i batina ovog Dinama, čovjek. Ne. Stojković... Samo da te pitam, jel se sad čuje da mi auto radi? Ne. Onda se puni baterija, možemo pričati normalno. Ne čuje se, sam ti top onda. Onda idemo polakše malo, mislio sam da ćemo... Onda možemo miškati u rečenicu. A nama ne ide baš da ubrzamo što se tiče Dinama. Mišić, ali ja stvarno nemam šta reći o njemu. Znači,
čovjek igra ovog proljeća najbolji nogomet svog života po meni, a to nije lagano s obzirom da je igrao odličan nogomet i u Rijeci i na početcima u Dinamu. Znači, ozbiljno i baš kapetanski. Evo, Ma da, ako imaš... nema se baš što dodavati. Baš je lider u svakom smislu, gledam ga poslije isto u tom slavlju, on je taj koji je jedan od vođa i da. U svakom smislu pravi kapetan, igrač. Pa ono što smo rekli, mislim da u prošlom, kad smo pričali, Boban je znao kog treba ostaviti i ostavio je čovjeka koji Dinamo može još dati sigurno 2 sezone. Možda ne u ovakvom ritmu kako mi igra ove sezone, ali može dati još dosta. I što se tiče glave, čvrst je i uglavnom Miške me oduševljava. Bojao sam se malo prošle sezone da će uslijediti pad kao ovih možda drugih senatora, ali to se nije dogodilo. Dapače, Miške igra stvarno nogomet života. Vjerojatno mu odgovara ova vezna linija sa Zajcem i Stojkovićem, sa takve 2 osmice koje pokretljive, koje isto igraju odličan nogomet. Evo, možemo se prebaciti na Stojkovića koji je zabio 2 gola, kojeg sam ja, prvih 15 minuta sam rekao da mu danas nije dan, prvih možda i više, ne znam, ali čak i kad mu nije dan, on da svoj doprinos, može od nikud izvući nešto. Danas je izvukao ta 2 gola koja su Dinamu donijela trofej, ozbiljan potencijal o kojem se malo nakon derbija pričalo, nekom mu je izvukao sa tribina, ja mislim, s podcasta su mu izvukli da je pokušao Evo sad, barem meni je Benjamin malo zapeo. Ne znam je li i vama, s obzirom da sam ja na mobitelu i ovako nisam administrator, ne znam što se događa, ali evo ja ću malo prokomentirati, nadam se da će se Benjamin vratiti. Znači, Stojke je odigrao, taj ovo što je Benjamin rekao na početku nije izgledao nešto inspirirano, malo par krivih dodavanja koja mu se ne bi smjela događati, ali kako je utakmica odmicala, tako se dizao i pogotovo sa tim prvim golom kojega onako zakucao sa 16 metara je se digao do kraja, razigrao, proigrao i onda je to izgledalo vrhunski s njegove strane, ali vrhunski sa od čitave ekipe, jednostavno gol ih je digao drugo poluvreme, Dinamo baš bio odličan prema naprijed, opasan. 2 gola, 2 vrhunske obrane Zlomislića, Belji, Zajc prazan gol, malta nije uspio sa metar zabiti, malo ala Sivonjić, nije baš kao Sivonjić, ali nije baš lijep promašaj bio. Ovaj Zajc isto bolja utakmica nego u zadnje vrijeme kako je igrao, i on je bio inspiriran i atmosferom i borbom za kup. Opet je on odigrao u proljeće boljih utakmica nego ova, ali dobar je bio i jednostavno čitava ekipa je bila dobra. Vidović je dosta trudio, vidjelo se da baš želi gol, nažalost ta jedan lijepa akcija čitava i njegov taj klasični ulazak u sredinu, gađanje dalje stative, na vratnici odsjelo kao i kod Stojkovića kojeg sam ranije komentirao. Evo me Mio. Evo, i ti si na mobitelu. Ali ne mogu. Ja tebe čujem i vidim. Nekog razloga ne čujem. Vjerojatno imaš problem kao i ja malo prije. Ne znam kako sam ja riješio svoj problem. Ja tebe čujem super i vidim te sve normalno. Jel me čuješ? Ništa, Benjamin će probati servisirati ovo, što je nekakav problem.
doma sa internetom ili što već. Bakrar isto svoje daje, on je punga je teren, trči, bori se, jako zahvalan igrač. Bilo mi je isto nakon utakmice, tu volim takve nekakve stvari gledat, vidjet. On potpuno je se aklimatizirao u ekipu, kao da je tu dugo s tim igračima. Jako bi volio da on ostane isto u Dinamo, da ne ide nikud. Tako da, evo, jednostavno, mislim, kao što sam rekao na početku, odlična atmosfera, odličan rezultat na kraju, onda ti sve izgleda super. Evo, i oko Valinčića meni izgledao baš dobro, ali kažem, to gledanje dolje iza, fotkaš, malo upijaš tu atmosferu i onda to nije baš da vidiš nogomet na najbolji mogući način. Recimo sažetak pogledati ili čitav utakmice pa bi imao vjerovatno kompletni dojam, ali sve u svemu ja ne bih čak ni Valinčića stavio pod nekakav upitnik da je on nešto loše odigrao. Barem evo, meni tako izgledalo dosta duela, onako čvrsto ulazio. Mislim, nije ni Dinamo igrao protiv nekakve trećerazredne ekipe, nego protiv Rijeke koja je dobra, kvalitetna, puna dobrih igrača. Malo ću evo proći i njih kao nekakav bivši seoski golman, ali sa puno staža. Moram reći da je Zlomislić tu taj prvi gol ipak na neki način morao obraniti i da tu je zapravo slomljena utakmica, a to je golmanski kruh. Možeš obraniti šta god hoćeš, dobiješ jedan koji si mogao obraniti, ti si krivac, za razliku od napadača koji promaši 6 mrtvih i može riješiti utakmicu, ali ne riješi, nego onda zabije jedan i sve popravi. Vratio si se, sad čuješ. Izbacio me kompjuter. Ma da, ne znam, ono sam preko mobitela pokušao, nije išlo tako. Da. Izbacio. Isprike. Dobro, bitno da si tu. Ja sam malo prošao Dinamovce, a ti je slobodno još onda preuzmi pa prokomentiraj. Di smo na Stojkoviću, sam taman pričao, ja mislim. Da, ja sam ih prošao sve, sad ti privet kraj. Dinamovce, pa ćemo malo naravno. Može. Beljo, evo, još jednom je pokazao da mu nije samo ubojito to zabijanje golova, nego i proigravanje, to kako je Radeljića utresao je stvarno bilo isto vrhunski. Ko je ušao uz klupe, Vidović, imao je on je stativu pogodio, ako se ne varam, u prvom poluvremenu. Ne znam, Zajec nekako na tragu ovih posljednjih utakmica, ne bih rekao da je bilo nešto pretjerano dobro, ali nije ni bilo ni mislim loše. Da je po meni bio bolji nego zadnjim utakmicama, ne na razini onim najboljih partija, ali bolje nego zadnjih utakmica, bio je prilično motiviran i nabrijan, barem je takav meni dojam bio. Pa dobro, uvijek je on nabrijan i motiviran, samo eto, taj neki možda doprinos na terenu je, ali daleko od toga da je odigrao loše, to isto, ne želim to reći. Ulazak Benacera, malo je prva 2 dodira, prve 2 akcije nekako kao da se nije snašao, malo je djelovalo atipično za njega, ali mislim, kad ti ulazi jedan Ismail Benacer s klupe, to je nevjerojatno bogatstvo. To je to što se tiče Dinama. Evo, šampionski je privedena sezona kraju. Sad, evo, Kovačević, ako se ne varam, najavio da će priliku dobiti klinci u ove zadnje 2 utakmice. Ti si bio na konferenciji, mislim da je najavio tako nešto da bi mogli Livaković i McKenna dobiti odmor. Da, za njih dvojicu, da, i mislim da će to biti to što se tiče mladih, jer Dinamo mora u juniorskom prvenstvu skupljati bodove i s tim da imaju i jednu utakmicu manje od konkurencije, tako da nisam siguran da će baš biti puno minuta u seniorima.
svi trebaju u juniorima i ja mislim ako je to klubska odluka da to nije uopće loše. Svi oni će se naigrati seniorskog nogometa u sljedećoj sezoni, tako da radije ove sezone nek uzmu titulu, kad se kupi sve, nek se pokupi to i to je to. U svakom slučaju, koliko sam skužio, Livakovića Mekenu se neće forsirati zbog tog svjetskog prvenstva, da ne bi došlo do rekao je da će razgovarati i s jednim i drugim, pa na njima je odluka. Onda vjerujem da čak vjerujem da će i igrati jedan i drugi, s obzirom na karakter, ja. Da. Tako da vidjet ćemo, da manje više. Ja sam krenuo sa Zlomislićem, malo sam prokomentirao još prije što si se ti vratio, rekao sam iz golmanskog kuta da je to takav život, možeš obraniti 10 i onda primiš jedan koji si mogao obraniti, neću reći da je morao, ali mogao je obraniti i onda je on vjerojatno za mnoge tragičar, a napadač može promašiti 16 i jedan zabije i on je heroj, to je tako kad si golman. To je danas njegova sudbina, da će vjerojatno ga mnogi među Riječanima prozivati za taj gol, bez obzira na sve što je obranio. Što se tiče ostalih, Fruk još jednom se vidi da je poseban igrač, da je drugačiji od svih u Rijeci, ali isto se vidi da nije pravi, što je i negdje potpuno logično s obzirom na pauzu koju je imao. Poslije utakmice je onako bio baš jako tužan, zamišljen je, sjedio na klupi dok su ovi pozdravljali na Jakšić, kako nisam siguran da je tek je pred kraj otišao tamo se priključio, baš ga je čini mi se pogodio poraz. Radeljić nije nekakva velika utakmica, ali opet korektno, mislim onako solidno. Govorim sad, ajmo reći, o ovim najvažnijim. Ante Slavonac, nije Slavonac, igrao u Osijeku, Majstorović, tuko se sa Beljom, čitavu utakmicu, mlatili su. Hrvački zastave, to je bilo. Hrvački zahvata, kao one, ne znam kako se to zove, oni što se o ringu, oni što glume da se tuku pa se otresaju od pod. Tako je par navrata bilo baš onako krvnički. Ali sve u sportskom, gleda sam onako poslije svakog se fino pozdravili, tapšanje po leđima i ruka ruci i pikši dalje. To je nogomet, kontaktni sport muški i to njih dvojica su to baš demonstrirali. On je za mene, još kad je bio u Osijeku, bio jedan od najboljih stopera lige i dalje je svakako u užoj konkurenciji za to. Sad je malo iskusniji, stvarno top stoper, on je isto bio Dinamov igrač. Neću reći da je zato među najboljima, ali stvarno je kvalitetan. Devetak dobar, a dok Zaj nevidljiv, ja ne znam je li on 3 puta dirnio loptu. Nisam koncentrirano gledao utakmicu, ali ništa jednostavno nije mogao. Vinato kad je ušao, vidi se isto da Dečko baš zna igrat, hitar je, brz je, lopta se lijepi za nogu. Kad Fruk ode, on dobiva sigurno u Rijeci dirigentsku palicu i Rijeka će opet u njemu imati, ako ne bude kakvih ozljeda što je imao problem sada, ali baš mi se jako svidio to što je igrao. Baš se vidiš iz 2-3 dodira da je Dečko top. Tako da vjerujem da može jako dobro zamijeniti Fruka u sljedećoj sezoni. Što se tiče Vinjata, da, mislim, kod njega jesu ozljede veliki problem. Mislim da se muči s jednom te istom. Vjerojatno je zato i završio u Rijeci. Da. Mislim, iz Monce je došao, tako da nije došao iz, ne znam, druge Portugalske. Tako da obećava, ali treba bi uhvatiti neki kontinuitet i odigrati jednu cijelu sezonu da bi ga se uopće moglo staviti u neki kontekst sa Frukom, koji je po meni danas bio dosta... Mislim, za Fruka znaš da je genijalac, znaš da je odličan igrač, ali nije lako ući da ti Dinamo bude prvi start nakon ne znam koliko vremena.
nakon 2-3 tjedna. Nije lagano, vidjelo se da nije totalno u ritmu, a i takav je stvorio onu jednu veliku šansu i bio jedan od glavnih igrača. Dantas danas jako dobro pokriven, ja ga stvarno nisam primijetio danas. Imao je te ubačaje, malo sam se pribojavao onog ubačaja tamo kod Juga je bilo u drugom poluvremenu. Mislio sam da će ići pucati ili ubaciti oštra, on je Paviću vraćao tamo na udarac i hvala Bogu da je, jer je Mišić to onda stigao i blokirao. Spomenuo si stopere, meni je Majstorović danas bio dobar, Radeljić mi nije bio dobar. Radeljić je imao problema malo sa Beljom, a Majstorović je to radio na ovaj način na koji je radio sa tim hrvatskim zahvatima. Najjednostavniji. Da, ja baš se vidjelo, znači mislim, Beljo ima takve probleme sa dosta stopera koji ga čuvaju, ali Majstorović je baš pretjerivao u nekoliko navrata. Radeljić je bio dodao nekom u noge Dinamom igraču, mislim, to je bilo tamo na kraju utakmice, pa se može pripisati. To je bilo prije ove šanse Zajc što nije ugurao u prazan gol. Da. U toj situaciji. Zna on nekad zakuhati i to mu je neka mana, ali da ima svoju prednost ima. I to ako dolazi u Dinamo u svojstvu ono što smo pričali, to je skroz ok i podržavam, pogotovo jer dolazi za besplatno. Mislim, niko ne dolazi besplatno jer će dobiti neki bonus, ali dolazi besplatno transferu. Dinamo neće. Da. A Dua J po meni jako obećava, ali danas ugašen totalno od McKenne. Svaki napadač u HNL-u će biti ugašen od McKenne. Najbliže tome da mu je stvarno problem je bio Sule, njega smo spomenuli nekoliko puta, jer je jak, robusan i brz. I brz, da. Tako da, ali da obećava, Dua J obećava i mislim da bi on sljedeće sezone, on je već sad postigao, ne znam koliko je golova zabio, ali zabio neku respektabilnu brojku, s obzirom da mu je ovo uvodna sezona u Rijeci, očekujem sljedeću sezonu da će biti još bolji i da će biti velika prodaja Rijeke, s obzirom da je još i mlad. Gojak je bio Gojak, stvorio je nekoliko, imao je onaj prodor jedan jako dobar u prvom poluvremenu, tamo je Valinčić stvorio problem, ali je imao i nekoliko grešaka u obrani. Tko je još bio od Riječana? To je to. Smo prošli, mislim da jesmo, a mislim, kažem, nisam baš zadovoljan s time kako je Rijeka danas izgledala. Sanchezu se, po onome što se može čuti od ovih medija, tipa i u Germaniji, ako i sportski mateoni, svi govore da, kako god, prije ove utakmice su govorili da kako god završilo, da će se zaustaviti na brojci 43 vođene utakmice na klupi Rijeke, znači još ove dvije u HNL-u. Tako da mislim da je Sanchez bivši i onda će se ići vjerojatno u smjeru Matejaša Keka, ono što se govorilo i što me ne bi čudilo, taj potez Miškovića da ide u tom smjeru, ali dobro, to su stvari o kojima ćemo saznavati, o kojima ćemo pričati u sljedećih mjesec dana, vjerojatno možda i malo više. Što se tiče Rijeke danas, evo, očekivao sam više u tom nekom napadačkom smislu, ali nisu ponudili to. Da, što se tiče trenera Rijeke, na tribinama je bio Simon Rožman, bio je Đalović, još je neko, Kek nije. Mislim da je onako da je da jednostavno nije sjeo ni on Rijeci, ni Rijeka njemu, ni navijači nešto nisu baš ludi za njim, ni riječki novinari.
bez obzira što je Mišković taj koji odlučuje sa right sudarom, ali i plaća na kraju krajeva, ali mislim da ali gledaj, već smo prije mjesec dana smo pričali o tome, pa ga nije dirao. Pa ne, mislim da je plan bio do kraja sezone svakako. Pa. Ili do kraja sezone. Da, ne vidim u njegovom radu nešto. Garcia u Hajduku imaš nešto, nekakav pomak u odnosu na prošlu sezonu, imaš ga razlog zadržati. Da ne ulazimo sad u financije, ali ovdje ja to osobno ne vidim. Gledaj, čovjek je napravio povijesni rezultat u Europi, to nitko ne može osporiti ni ništa, ali trenutno za Dinamom zaostaje 33 boda. Onako, sramotno. Zaostaje za Hajdukom 20, 15, koliko već, nije ni važno. To je već nešto što si u odnosu snaga kakav imamo u zadnjih 10 godina, to je nešto što si Rijeka, što je za Rijeku neuspjeh i to je mislim da teško da postoji opcija da on povede Rijeku u sezonu. Još bi se samo dotaknuo, nadam se da će stići nekakva zahvalnica sa Poljuda, vidim da već nešto kukaju jer se pjevalo Marko Livaj prije utakmice i HNS je pustio Fit from Desire, tako da su učestvovali. Da, i s jedne i s druge tribine se je orilo, pogotovo sa Riječke. Baš sam bio u to vrijeme ispred Boysa, onako malo je, ali nije sad to da je se nešto baš posebno, ali tamo sa sjevera je baš zaorilo. Riječani su oko toga. Da, oni su krenuli. Riječani su i pokazali u prijenosu kako zdušno pjevaju, a mislim ne da mi se osvrtati to, mislim to je... Da pa ne, onak čisto ako vidim, sad sam to krenuo, sam kao da će Hajduk zahvaliti, naravno da neće, ali ja bio jako sretan jer evo jučer sam čini mi se pisao o tome da još jedno mjesto ako padnemo nemamo ni predstavnika u Ligi prvaka, ako se ja ne varam, ili da krećemo nešto padamo, 23. smo, ako budemo 24. to je nekakva granica gdje ideš još dolje, svima se otežava posao, tako da bi bilo stvarno super da s 3 kluba uđemo u svako po jedno natjecanje. Ja ne bih ništa protiv Dinama u Ligu prvaka, Hajduk europsku, Rijeka u konferencijsku, a Varaždin može isto u konferencijsku, iako će mu sigurno biti teško. Iz toga sam krenuo pričat, pa na brzinu sam tamo još dok smo čekali Kovu da dođe na presicu, sam otvorio, već je Mourinho objavio ili ne znam od koja od hajdukskih stranica kako se pjevalo protiv Livaje i u pravu si, meni je to jako ružno da se čovjeka na taj način da ima svoj grijeha. Da, ima apsolutno i zaslužio je, ali mislim da je to malo ipak too much, a pogotovo na finalu kupa gdje nema Hajduka i da HNS pusti tu pjesmu mi onako prilično sumanu, to ne znam. Mislim da nije bile su Dinamove pjesme, bile su Rijekine pjesme, mislim da je netko od klubova, vjerojatno Rijeka, mislim da je DJ bio HNS-ova, da su davali želje svaki klub i da je onda tako HNS da, mislim da je pretpostavljam da ni sa čime u hrvatskom nogometu i pa oni stave slijedom finale kupa za Rijekčane dušu dalo da dođu u Slavoniju. Niti ima Slavonija išta od toga, niti je tko imao vremena otići u neki restoran negdje pojest, ni prespavati, svi su pogledali i gas nazad, tako da radi tu jutro. Da, to je već opet druga priča s početka videa. Ispalo je super, domaći ljudi su došli vidjeti Dinamo, osvajanje trofeja, proslavu, ali da je se to moglo puno bolje i pametnije. Drago mi da je bilo u Osijeku, volio bi da se ponovi, da bude ponovno, jer kažem, stvarno je atmosfera vrhunska, samo da je slučajno Hajduk bio u finalu i Dinamo kako to se organiziralo,
to bi bio bi hrključ, što kažu u Bosni, ali evo, super je na kraju, ja kažem, ponavljam, ono s početka, odlazim jako sretan, zadovoljan, onako baš ispunjene duše, atmosfera, znači dolje na terenu, to je nešto fenomenalno i jednostavno Ideš sretan sutra, sam to doživio. sutra objavljuješ na kanalu, jel da? Video. Sutra imam dao ovaj video što sam snimio, imam samo s proslave, nisam snimao navijače kako inače. Ma ne, ovo. Inače radim, ali imam par videa, to ću smontirati sutra ujutro. Znači, srušio sam osobni rekord, imam 1700 fotografija, pa dok to malo izaberem i mislio sam da sam najjakši, onda sam razgovarao sa legendarnim Đukom sa Sport Newsa i Ronaldom Goršićem sa Cropixa. Jedan je napravio 4000, jedan 6. Ja sam ispao amater, ja sam gledao šta se događa, oni samo ukidaju. Tako da, evo, bit će i sutra vidjet ću, treba 1600 fotki pregledati i izabrati, ali bit će lijepa galerija, tako da, evo, ako nas neko još gleda nakon 50 minuta, da najavim taj dio i taj video, nije nešto dugo, ali mislim da je zanimljivo proslava sama nakon i pjesma i onako obilazak. Krenuli su nakon pozdrava sa Bojsima, su krenuli prema Slačionici, pa je sa istoka krenula pjesma, onda su sjetili da moraju ići pozdraviti s te strane, još je ostalo je stvarno dosta ljudi, pa su onda napravili džir oko svih, pa su onda opet došli dolje pred jug u Ćošak, pa je tamo bilo još slikanja, penjanja po ogradama, baš su, mislim da su lijepo proslavili. Još moram zaboraviti, spominjao sam u prijašnjem videu, to jest tebe sam pitao na jednoj utakmici za Hogđu i Domingueza, pa sam na jednom vidio da slave, sad su opet bili u našoj ulozi, da opet su skakali jedan po drugom, glupirali se i još što Varela je, znači svaki put kad sam bio, znači on je maskota tamo, njega svi tuku, rugaju se s njim, sprdaju se, ali on ne ostaje dužan nikome, baš se vidi da je top atmosfera, da je zajedništvo, da nema, svi pjevaju, Benacer je pokušavao pjevati ne ono Dinamo, nego baš ove navijačke pjesme, otvara on usta, nešto šta tokno izlazi, to je teško da nešto točno iziđe, ali pjeva čovjek uredno, stvarno je, i to je onaj, još za kraj ozbiljni dio, onaj što si ti rekao da sam vjerovao da u kovu i da treba vremena za napraviti ekipu, taj dio nakon utakmice je najbolji primjer da je to tako i da ti treba vremena, jer oni se nisu poznavali u 7. mjesecu doslovno, i kako ti možeš očekivati da nešto, oni sad su prijatelji, tako se ponašaju na terenu, van terena, i to je onaj razlog zašto sam znao da jednostavno im treba vremena, da ne ide preko noći. Sad će biti puno lakše, to je i sam Kova rekao, da sad ne krećemo od početka s pripremama, nego krećeš, imaš jedan jako dobar temelj, može otići i 5 igrača, ali imaš bazu opet od njih 15 gdje ćeš ti 5 novih lako uklopiti ako su kvalitetni. Tako da kažem, evo i što je Boban rekao, sad tek krećemo, sad mislim da tek smo krenuli, tako da evo, bit će idealno za naslov sezon, da. Naslov videa. Tu već neko vrijeme držim kompjuter, odnosno svoju box, jer se bojim da će mi opet se ugasiti, nešto se pregrio, ali evo, samo da znaš da ako se ugasi se, ali moram još ovo reći. Sam se spomenuo to Hodžu i Domingueza, pa sam se sjetio tijekom te proslave, Varela je strgao onaj pano na kojem je pisao pobjed. Aha, Stojković je pekar, onaj veliki strgo. Da. I onda je Cordoba se nešto smio, rugo mu se Vareli, pa su se zafrkavali, i onda sam vidio tko je sve tamo, vidio sam Perića iza,
Da. Torrente je bio je KTC, HTC je bio sa kapicom, pravi Francuz. sređen onako, da. Da. Negdje sam pročitao da je netko rekao ko je bio na utakmici da je malo dobio kile, da ne trenira, da nije više s momčadi, da ne trenira, tako da evo vidit ćemo. Mislim da će dobiti sigurno protiv Lokomotive šansu, pa ćemo vidjeti. Da li to bilo 5 minuta, ali mislim da bi svakako trebalo to napraviti. Po meni je lijepo da su došli svi. Dio su Dinama, može svatko misliti o njima šta god, o tome šta uzimaju, šta tipa Dino Perić ima dosta velik ugovor još uvijek, ali dao je Dinamo svoje i lijepo mi je da su i oni bili tamo i doprinijeli toj atmosferi. Meni je žao što Zvonimir Boban nije došao nakon utakmice, nije on bio dole, bio je Zajec. Meni je žao jer 13.5. je, ali ja sam siguran da je baš zbog toga on nije htio doći, jer nije htio biti u prvome planu, vjerojatno je htio da to budu igrači, da to bude Kovačević, da je on došao na teren, mislim da bi tek onda nastala ludnica, pisalo bi se samo o njemu, pogotovo zbog te simbolike sa 13.5. Ali žao mi je, jednostavno čovjek je na dan kad je pokazao muda, prije 36 godina podigao svoj prvi pehar sa Dinamom u svojoj eri, odnosno svoj prvi pehar uopće u Dinamu, i to je stvarno pokazatelj da smo na dobrom putu i ja sam jako optimističan. Ovo što je on rekao tebi, mislim da to stvarno je tako, ako je u godinu dana evo, napravljeno ovo što je napravljeno, očekujem još bolje stvari, kažem, neki iskorak u Europi da bude bolje nego ove sezone svakako, ali vidjet ćemo, to ćemo u sljedećim mjesecima sve komentirati. Tu smo analizirali, dali neki svoj komentar i to je to. Evo, idemo prije nego što nas tehnika nekog od nas dvojice izda. Ti si na putu prema doma, odnosno stao si na odmorištu negdje, pazi da te Riječani ne bi... Ne, oni su već u Zagrebu, vjerovatno. Ja bi još za kraj moram onako malo, a možda bolje da ne spominjem, ali reći ću. Meni, znači moj nekakav dojam dok sam gledao Zeku dok je išao prema tom podiju tamo, to je skoro na centru bilo, jako se sporo kreće, nekakvi mali koraci i nekako me strah da ne bi se Zeko razbolio, ali ja baš sad pokvario ovaj vesel video, možda me i prevarilo, ne znam, ovi su igrači trčali brzo, on mi je izgledao prilično onako spor nekako, nisam baš bio sretan kad sam ga vidio u takvom izdanju, ali još što se tiče Zeke da bacim, sad bi se od tog dala napraviti priča, imam i fotki, prije utakmice sa Ivanom Turudićem pričao dobrih jedno 15 minuta gore u loži, pa sad ne znam kako će bi Zdravko Mamić gledao na taj susret i taj razgovor s obzirom na svoje ove dobra ekipa je bila u loži. Da. Evo, to je to, milion stvari čovjek vidi, pa onda zanimljivih kad si dolje. Što se Zeke tiče, dosta Dinamovih navijača mu zamjera neke stvari tijekom one prije Bobana šta je bilo u klubu. Mislim, evo sad me opet malo izbacilo, dobro je. Zeko je podmetnuo leđa. Čuješ? Da, čujem. Zeko je podmetnuo leđa kad je trebalo, i to u više navrata, i ovo zadnji put da njega nije bilo, tko zna bi bilo ove pobjede Dinamovog proljeća, bi bilo samim time i dolaska proljećara, odnosno povratka Zvonimira Bobana, i meni će uvijek imati veliki respekt, kakve god možda krive odluke je donosio tijekom
tog vremena, ali tad je vladalo u Dinamu jednostavno ono što je Zvonimir Boban prekinuo svojim dolaskom. Došao je čovjek koji lupi šakom o stol i odluči nešto i stoji iza toga, tad je to bilo kako je bilo i ja mu tu ne zamjeram apsolutno ništa, ali kažem, ružno mi je da ti neki komentari o njemu su mi jednostavno tumačeni. Dobro, mi smo pljuvačko društvo, kod nas ako je Zvonimir Boban ispljuvan, onda što dalje pričati o bilo komu. Za mene je Zeko jedna onako prava istinska legenda Dinama, pravi burger, apsolutno sve najbolje, podmetao je leđa i 90-ih, on je bio onaj koji nije glasao za promjenu imena i 82. 91. Uskakao je kad je god trebalo, kad je mogao pomoć, radio je najbolje što može, što zna. Naravno da nije savršen, nije nitko, ali on je za mene veličina, onako istinska i jedna od najvećih legendi Dinama. Među 5 najvećih bi ga ja svakako za njega imao mjesta. Bilo je problema, naravno on je tu, ali ja sam uvjeren da Zvone Boban nikad ne bi bio u Dinamu da nije bilo Zajeca. I Zeko je institucija, kažem, griješio je, svi smo, tako da ja njemu ne mogu zamjeriti greške, jer je napravio jako puno dobrih stvari za Dinamo i u teškim vremenima i sad u dobrim je zaslužio da uživa u tom Dinamu i da ide i da daje pehara i da slavi sa igračima, jer je puno toga ugradio u taj Dinamo kroz 50 godina koliko već je u klubu, tako da malo je tako kao što je Zeko. Ja recimo imam problem sa Nikom Kranjčarom, ja njemu jednostavno ne mogu preći preko prelaska u Hajduk, to su stvari koje će pravi navijač uvijek zamjerati, ne želim naravno čovjeku ništa loše, niti ali to su stvari koje navijač ne može prostiti, a to što je Zeko imao grešaka u dovođenju igrača, što je otišlo novaca na Mamea i takve, gledaj, ali nisam od onih koji će pomisliti da je on to radio s nekakvim ciljem, da pakše uvjeren sam da nije i da je vjerojatno i sam svjestan svojih nekakvih grešaka, krivih odluka. Želim mu samo da bude zdrav, da je ovo moj krivi dojam i da će još dugo biti počasni predsjednik Dinama i da će biti tu i dodjeljivati trofeje. Zvone nije taj koji se gura u prvi plan takvim manifestacijama, nikad nije ni bio takav kao igrač. Da je, možda bi na svjetskoj razini bio i još više nego što je. Jednostavno takav je lik i neko on samo radi svoj posao kako je radio do sad i neki on što duže bude tu gdje je. Da, obostrane želje, znači i od mene što se tiče Zeke i što se tiče Bobana, mislim da je klub u sigurnim rukama i definitivno u boljoj situaciji nego što je bio u ovo vrijeme prošle godine, kad nam nijedan trofej nije bio nadohvat. Mislim, bio nam je nadohvat ruke, ali kao da nije. Kaže mi sam još jedna, poslije u tamo ovom press roomu, kaže mi Đuka, ja Đuku uvožavam, Đuka je baš legenda, veliki navijač i Dinama i sporta i ljubitelj općenito. Kaže on, smiješ se oko glave, ja rekao i ti isto. Kaže on, pa znaš koliko sam se puta sjetio gdje smo bili prošle godine u ovo doba. I stvarno je neusporedivo. Prije godinu dana Dinamo bio ok, već je Zvone došao i negdje smo se svi nadali da će biti to, da će otići u ovom smjeru u kojem je, ali je bila užasna situacija, puno loših igrača, 4 trenera promijenjena, onako nervoza sa svih strana. Evo, godinu dana kasnije ja bi Bobanovih godinu dana ocijenio čistom 10, bez obzira na ona 2-3 promašena transfera, na tu količinu transfera, to je zanemarivo i evo, nadam se da će i ovo ljeto odraditi u istom tonu, da će samo nadograditi ovu ekipu i da se
Kranjčevićeva otvori Ligom prvaka tamo u Sijekšiću. Da, pričat ćemo u sljedećim tjednima, danima, mjesecima puno i osvrtat ćemo se na neke poteze i predviđat ćemo šta nam nosi budućnost, ali tu ćemo se zaustaviti jer ne znam, kad će me izbaciti, da. Ništa Mio, hvala ti na izdvojenom vremenu, evo, nastavi put do doma. Hvala i tebi i svima koji su nas gledali. Da, evo, kao što uvijek kažem, sumnjam da je itko došao do samoga kraja da gleda svih sat vremena, a možda je, možda smo... Ako je, nek nam se javi nekakvim komentarom. Da. Dobro, hvala svima i lijepi pozdrav. Pozdrav. Evo ga. A